inkuru ikomeye cyane ituritse itunguranya amasaha y'uyu munsi. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko iri kubahiriza ibikubiye mu masezerano y'amahoro yasinyiwe Washington DC, ariko yibutsa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo itaretse gukorana n'inyeshyamba za FDLR mu bikorwa byo guhungabanya umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Ni mu itangazo ryashyizwe hanze ku wa gatanu Kamena 2026 nyuma y'ikiganiro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bwana Marco Rubio yatangiye mu nteko ishinga amategeko ya Amerika muri komite ishinzwe ububanyi n'amahanga, avuga ku buryo amasezerano y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari kubahirizwa. Bwana Marco Rubio yavuze ko bishimira ko u Rwanda ruri gushyira mu bikorwa ibikubiye mu masezerano ya Washington yasinywe ku wa 4 Ukuboza 2025, ariko yizeye ko u Rwanda ruzakura ingabo zarwo ziri mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda mu itangazo rwavuze ko ubufatanye bukomeje na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane cyane binyuze mu masezerano ya Washington, akaba ari nayo shingiro ryo gukemura amakimbirane ndetse n'intandaro z'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo. Riti ariko ni ngombwa kwibutsa ko ibikubiye mu masezerano ya Washington areba u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi asaba umuhuza ari we Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mu ruhande kubahiriza amasezerano. Ntabwo yashyirwa mu bikorwa na bamwe cyangwa se ngo ibigomba kubahirizwa n'uruhande rumwe bitandukane n'ibigomba kubahirizwa n'urundi ruhande. Itangazo rikomeza rigira riti u Rwanda ruri gushyira mu bikorwa ibyo rwiyemeje bikubiye mu masezerano. Ni mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri mu mirwano binyuze mu gufasha umutwe wa FDLR, umutwe ugizwe n'abajenosideri umaze imyaka irenga 30 ukorera ku butaka bwa Kongo kandi uracyabangamiye umutekano w'u Rwanda. U Rwanda kandi rwamaganye ibikorwa bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byo gukomeza gukoresha drone mu kurasa mu bice bituwe n'abaturage. Rwashimangiye ko ruzakomeza kubahiriza amasezerano yasinyiwe i Washington DC, gufatanya na Amerika n'abafatanyabikorwa bo mu karere n'ahandi mu guteza imbere amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziheruka gufatira ibihano Colonel Gustave Kubwayo, umwe mu basirikare bakuru mu butasi bwa FDLR, ndetse na Colonel John Imani Nzenze ukuriye ubutasi n'ibikorwa bya gisirikare by'ihuriro FCM23. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zishinja Colonel Gustave Kubwayo ibyaha byibasira abasivile, gukoresha abana mu ntambara, gufata abagore ku ngufu ndetse no kurasa ibisasu ku Rwanda byakomeje guhungabanya umutekano warwo. Mu gihe Colonel Nzenze Imani wa FCM23, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimushinja ibyaha birimo kwica abasivile, gukora ibyaha bikomeye byibasira ikiremwa muntu ndetse no kugaba ibitero ku baturage bo mu burasirazuba bwa Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi zongeraho ko ubuyobozi bwa Perezida Donald Trump busaba impande zose zihanganye muri Kongo kubahiriza amasezerano y'amahoro ya Washington ndetse n'aya Doha muri Qatar. Ibi ngibi byose bikaba bikomeje gukomera mu burasirazuba bwa Kongo, mu gihe bikomeje kuvugwa ko ingabo z'u Burundi, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo za Wazalendo byose bikomeje gukaza intambara ikomeye cyane, by'umwihariko birwana n'abasirikare ba M23 mu bice bya Minembwe, ibice bya Sange, ibice bya Bukavu, ibice bya Goma, ibice bya Rucuru ndetse n'ahandi hongeye kubura imirwano ikomeye cyane nko muri Masisi, mu turere twa Bunia ndetse n'utundi turere twose twaba utwa Sake, twaba utwa Kicanga, twaba n'utundi turere twinshi twakomeje noneho
kwibasirwa n'imirwano mu gihe bari baratanze agahenge ko guhagarika indwano. Ibi kandi bikaba bikomeje kuba mu gihe bivugwa ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari guverineri uherutse kwirukanwa na perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, akamwirukana ku mwanya w'ubuguverineri muri iriya ntara ya Bunia, mu gihe bivugwa ko icyorezo cya Ebola ngo kimaze guhitana abantu benshi cyane, kandi bikaba bivugwa ko uyu mujenerali uherutse kwirukanwa ngo atigeze ashishikariza abandi baturage, ashishikariza ubuyobozi yari ayoboye ngo kuba bwafata ingamba mu kurwanya kiriya cyorezo cya Ebola, yemwe no mu kugipima, kuko bivugwa ko ngo cyagiye kumenyekana hashize ibyumweru bibiri byose gihitana abantu. Ibi kandi bikaba bikomeje kuba ibikomeye cyane mu gihe mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kuvuga kutumvikana gukomeye cyane hagati y'ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Honorable Agathon Rwasa utavuga rumwe n'ubutegetsi, aho bivugwa ko ngo ku rugo rwa Honorable Agathon Rwasa ibintu byakomeje kuba bikomeye cyane, aho bivugwa ko ngo abantu benshi bakora mu nzego z'iperereza boherejwe na perezida Evariste Ndayishimiye ngo bari kugenda bakajya gusaka ku rugo rwa Honorable Agathon Rwasa ruherereye hariya mu Kibenga mu murwa mukuru wa Bujumbura. Ibi kandi bikaba bikomeje kuvugwa ko ngo perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kubera gutinya ubuhangange bwa Honorable Agathon Rwasa ku matora akurikira azaba ubutaha mu mwaka wa 2027, ngo ibintu bishobora kuba bikomeye cyane muri cya gihugu cy'u Burundi, aho bivugwa ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo yamaze kuryamira amajanja, akaba ngo yaramaze kwitayarisha guhangana na Honorable Agathon Rwasa mu mwaka wa 2027. Ni mu gihe kandi perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye we ngo yamaze gutangaza ko ngo adashobora kuzareka Honorable Agathon Rwasa yiyamamaza mu matora ya 2027, kuko ngo mu Burundi hahita haba imvururu zo ku rwego rwo hejuru cyane, hakaba hahita haba n'akaga gakomeye cyane karusha kabaye mu mwaka w'1993. Ibi kandi bikaba bikomeje kuba mu gihugu cy'u Burundi mu gihe byamaze kugaragara ko Lieutenant General Arengiyome Bunyoni we yamaze kwishimira ubuzima busanzwe bwa nyuma ya gereza, nk'uko byamaze kugaragara ko arimo yifotoza udufoto twiza cyane ari kumwe n'umutambukanyi we mu bisagara bikomeye cyane hariya mu gihugu cy'u Burundi cya Bujumbura, nk'uko uyu mugwizatunga Arengiyome Bunyoni yamaze kugaragara cyane apostinga udufoto twiza cyane ari kumwe n'umugore we bifotozanya bahuje urugwiro rwose, ibintu byishimiwe cyane n'abarundi ndetse n'amahanga, cyane cyane igihugu cya Tanzania kiri inyuma ya Lieutenant General Arengiyome Bunyoni. Aya makuru kandi akaba akomeje kuba mu gihugu cy'u Burundi mu gihe akomeje kuba umwuka mubi cyane hagati y'ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abategetsi bakomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi.